Woi, seger, sejuk, hidup lemur mah, mantap. Tunduh wae bawaan. Ngolor lain Biar angkel. Nah, segar. Wah, segar kieu mah. Yang baru. Aduh, ya udah. Masuk wae kieu budak. Ada luhur di kamar nya. Sampai juga molor. Kang Bos. PS di berama. Kurengit. Bener ya, es. Taruh aja yang tanya terus jaket apa sih? Bagus ya. Lumayan. Kucing kayaknya. Gitu. Es kayaknya. Bos. Wah. Diam ya jaket. Benang aing jaket minjem. Lumayan aing nang jaket bagus. Sengit mang nganjang ya. Mantap euy. Ya. Oh, itu cuma bokeh. Wah. Baturan gue. Tangan baik ya. Berhenti. Isi engs apa gimana nak? Kenaon sih di dia? Mana sih ya? Tonggo aing lempangan nempok anjing udah bagus. Jaket gitu pakai Nora Ajaran. Udah dah. Nah, anyar. Bagus ya jaket mah eta. Mulai anyar aing sih mah ieu. Ya sia mulai anyar di mana sih ya? Rokok ge udut. Eta wae sih ya. Aing menang arisan bego sih mah. Minjem paling di budak eta ieu. Nang arisan aing sapoe. Tuh sekaratan ieu geus ya. Pantu dak bagus. Keren ya, ganteng. Ganteng kes ieu. Pokoknya mantep. Make sih. Hayang aing jaket batur. Empok. Keren meureun ai. Gelo. Hai, mantap. Ajis aing. Mah budak gitu. Balik dah. Kemana sih? Udah video pulang. Naon sih ya? Kudu dah tuh. Sia mah kebiasaan itu dulu tak lebok sia cangkangna. Nuhun. Mantep aing. Ngerokok aing. Ngerokok aing jadi aing. Wah, goblok. Kan. Dasar coba miskin ya. Oh, olahraga aing monyet. Bangsat tuang olahraga aing. Aduh. Mana? Rok berem sia. Mana, Bro? Kahareup udah bioca. Ulin. Cer ka mana? Kahareup aing geus sarua dengan kopi. Oh, katanya kopi. Maksud aing kahareup cer kahareup. Mana jadi nu bener nu hari? Nyawa gitu nya. Tukangna mana? Iya, tukang mata. Lain sih ta ngomong-ngomong jaket. Ya, jaket. Naon jaket? Kieu, naon maksudna? Anyar aing nama ieu. Meuli tadi aing. Pake ge tempo sih. Tempo ge. Mantep aing. Gagahnya aing tuh. Mantap ya, ho. Enggak satu aing keluar lah, ya. Keluar. Kada atuh. Naon deui? Urut teu.
Ya, siapa? bae. Semali si sorangan. Palit siapa ini mah? Cara usaha ke kota. Blangsa kos aing. Asal bae. Aduh. Blangsa. Rayo. Ajan. Jadi jaket aing kemana ya? Sana aing tadi mau jaket. Wah, itu enak mau ieu mah. Baik tangan ya. Mananya jaket aing tuh? Teh kopi hiji. Kopi hidung. Heeh. Nangkanya. Ih hanya kalau ududnya ya. Ya, kebeneran. Tadi Jack ngopi, Jack. Angkat ya. Habis ka dia ya. Kopi hidung wah. Ayo ngopi, ayo. Oh iya. Boleh, asal tuker. Tuker jeung naon? Ayo ngopi we ududnya ya. Itu tenang orang kaya. Ha. Tap. Siap. Agar seruput. Atuh siap bagiannya rumput mah. Di Parawanan. Enggak. Lain tos di mana? Di Cece lagi kumpul Panggil berdua dia. ya. Ini sweet deh bener. Mau piye mah? Aduh, lain mah. Cager ya. Ya. Tadi Siap. ngomong deh sama dia. Mantap ya. nuturkeun aing. Tahan tuh aing mah naon serius. Asalnya yuk. Kanut ya. Iya tuh mau enggak? Mana si cokot-cokot bae. Kadang. Mata euy. Aduh, parah ini mah budak. Beula. Aing teh mah narik mudun mah. Mau ah yang kerja ieu kieu runtuh aing. Ada yang awet beureun lah. Tapi asana mana benernya? Basa-basi tah lagu lama tah sia yang ngerekam mah teh. Mun orang bae. Teril urut aing mah. Tadi Nyemplung. tadi Aduh. mental aing. Pasti bagaimana sih teh moal poe kitu mintaan udud, ngopi. Mantap euy, ieu mah HD. Mintaan udud deh. Bingung dah ini. Aduh, aing siap. Aing manangan jaket goblok teh. Iya jadi ya. Ini jaket aing. Iya. Aing minjem lu sare tadi minjem. Emang nih sih mah. Aing ngomongin bae Siapa masalah menarik bae. pinjam bebeja gerak. Iraha nyokot na iraha. Aing keur sare tadi jaket Aduh parah. Manehna sare kalau ditanya, "Heueuh cenah pakai mah." Saya kok bisa eta? Mangga. Anu kan Aing keun atuh sia mah ganti rugi ya. Ganti rugi. Kita bebeja acan. Mantu aing keur sare jaket aing ka mana? Bikeun. Bikeun sia tepan baik. batu. Bikeun sama batu. Aing minjem. Atuh minjem mah kudu dibikeun. Aing nyusuh anaknya. Aing. Mana buru ganti rugi itu gitu nih. Rupiah. Aing minjem ya. Tah eta rokok deh, di bensin. Aduh parah. Ya, aing. Dipulan aing. Coba gitu-gitu deh ya. Oke, sip. Awas ya mun ka dieu. Wah, udah nuhun. Heeh. Nah, ayo nama iya geus digantian, ganti rugi. Udah menang jaket di saya. Ayo balik ya. Oh. Aja. Modal lah ini. Cik lah. Dirinya mah lanjut aja ngopi. Mohon. Ulah ngahutang rokok sih ya. Si berem. Ngerakeun sih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang nage si orok berem masalah bae nya hirupna. Masalah rese sih eta mah. Di mana kaki dia berpijak di situ dia masalah. Aing pokoknya mah males apa gimana enak. Nu teu nama penokosnya ge lapur bae gini. Aja rokok. Malah Masih isep ya. joinan urang. Tuh kudu join orang kaya. Tenang. Rokok mata. Gitu ya berbaik buat balikan deui. Aing ngurut sia mah. Tah rokok saya nama. Korekna doang we di imah sana. Kok yang pijen. Siap. Ya balik atunya nyokot korek ah. Mohon. Jadi ya rokokna dibawa deh. Mohon. Ya. Ada di jalan. Oke siap. Salamkan ke emak. Siap. Kayak lah hilera ka ditu. Ya.
Anjir. Ini mah bisa aja. Semedi Bali. Rokok eueuh. Kopi aing lumayan. Siapa naon nih? Don. Ngopi. Kuduna mana ya? Gua jadi beuteung ya. Wah, gila. Ngopi na. Aing jadi beuteung. Kemana sih? Jadi beuteung balik ke turunnya. Ke di desa nya. Oh, ke diri. Ini yang balik bubungnya. Kuat ini betul. Pangarkan kopinya. Iya. Aduh, aing jadi liur kieu jadi aing nu bayar kieu. Naon kieu? Saleng kayak aing atuh.